Mayam ahan amakta dai kokno no kurumjari pothaminasi KHANGMINASI miyeng tabiri besing ngasi miyam da uhunjagadariba video si ngasi si koi hojujik Japan ki Tokyo da sanariba Olympic ki tongan masana sing sanarakpagi manungda iramda Manipur amadi India ki yamna nungairaba singi mikup singi manungda ngasi su oiri hatare mamana nungai kiba mikup kara daikre kudam moina Mirabai na ahanba medal account hangdokibagi Manipur amadi India ki nungaiba ngasi sisu Aikoi iramda masigi kanglaipak sigi player ama yauba habadi Nilakanta haidana player ama yauba Manipur dagi aduga India pumagi hockey gi team masina ngasi bronze medal fangakpagi India gi prime minister na hockey team da fall torokpa amadi Manipur gi chief minister honorable chief minister na koi Manipur gi amata ngaraba sanaroi na yaukiban Nilakanta mangonda video calling tobagi video footage si mayamda KHANGMINASI uminasi habigi da mukta mayamda uthok chabane miyeng taminasi ko ahan masidi India ki prime minister Narendra Modi na Indian hockey team da bronze medal phanglaba matungda hockey whole Indian ki team masida harabu nungai phondolokpagi pol oina toraga Indian team sida hockey team players in the pol torakpagi record hana miyam kudol tamjage नमस्कार सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू सर पूरी टीम को बहुत काम गजब किया है आपने पूरा देश नाचा है थैंक यू सर आपकी बहुत दुआएं थी सर हमारे साथ थैंक यू सर आपकी आवाज थोड़ी ढीली थी सर आपका जो मोटिवेशन था वो काफी काम किया सर हमारी टीम के लिए आप लोगों की मेहनत काम कर रही थी थैंक यू सर और पीयूष ने भी बहुत मेहनत की आप सबके साथ बिल्कुल सर तो मेरा तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं भैया थैंक यू सर मैं दे दूंगा सर 8-15 अगस्त को मिल रहे हैं मैंने सबको बुलाया है तो उस दिन मिलेंगे हम लोग जरूर सर पीयूष जी है क्या वहाँ हाँ जी सर है साथ में है सर जी सर नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर उस दिन आपने जो प्रोत्साहन दिया था कि उसी का कमाल है जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी आपका और मोदी जी मेरे साथ में चीफ कोच भी है ग्राहम रीड आप उनसे अगर बात करना है जी जी लीजिए हेलो सर I hope we have made you proud. Thank you. Thank you, sir. They're fantastic, huh? They have. It's so good to see. And so good for India, huh? Yeah. Thank you, sir. Thank you. And sir, your words the other day after the semi-final were fantastic and very inspirational to us. Thank you. Your hard work is giving a result. Thank you. Team spirit is giving a result. Yeah, definitely. Yeah. And we feel proud. Yeah, that's good. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रणाम सर प्रणाम जना मयाम खराना गाइनरिबा मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना कोई यामना तांगना यावकिबा नीलकांत प्लेयर सिदा वो वीडियो कॉलिंग तोरपगी वीडियो फुटेज दुनी मयाम द कुदो चमजगदरसे येंगमिनासि को Nilakanta. हेलो सर गुड इवनिंग हेलो ताए सर Oh, Nanki, good evening, la. गुड इवनिंग Good morning. Very good. Congratulations. थैंक यू सर Whole team do. ओए Manipur ki CM ki side ki appreciation tore स्वागत tore and I am so convey to you. हाय ऑरेंज सर लगा Jam phajagre. Akoina yengbadadi noi ki performance khalambase akoina just at least you can get at least goal mak thangdrasu silver de okay expect karam mani adu khel sanabase kabhi takadir ka baat bhi hota hai but you played well nan yam phaja sane थैंक यू सर adu nan kari pame ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ
ꯍꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯦꯇꯜꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯣꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯕꯅꯣ? ꯔꯦꯜꯋꯦꯗ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯇꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯂꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ. ꯑꯣ ꯑꯠꯆꯥ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯃꯦꯗꯥꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯂꯦꯛꯇꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯔꯣꯏꯗ ꯑꯩ. ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯧꯅ ꯅꯪꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯔꯣꯏꯗ. ꯍꯣꯏ. ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ 85 lakhs ꯑꯃ compulsory nangi reward leire adagi nangi bronze medal phangakpagi adugi paisa duga loina koina nangi natai chaba nanga sanaga doba state ta nangi posama ai soidana madu thamgani nang adugi ready leiro adagi maroina India ki team ki performance yam phajana sanagare nogi kari Punjabi number 10 do Simranjit. Simranjit masu yam phajana sanai aduga goalkeeper do series magi last ki magi na goal save tawbudo. Oh wonderful, oh wonderful. Noi ke doi tholokani sir thoklakpase tang 8 dagi thokani da do chap jabi kaino tawbudi khangde Manipur da koi tang kya gi ticket birak na habdi khangde. Okay. We're really proud of you, proud of the whole hockey teams, because after 41 years of gap, just our India is getting at least a medal in hockey. And once again, I congratulate Tauri, the whole team, congratulate Tauri personally. You are from my constituency. I really proud of you. You are my boys. And I will definitely, the case award is 85 lakhs for you, 75. And one suitable post for you in the state will be offered to you. Okay, thank you very much for making India proud. Thank you, sir. India proud as well as Manipur proud. Yes. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Bye, sir. Okay.